Tipkovnice na pametnim telefonima su dosadne i stereotipne. S druge strane, mogu se na netu pronaći korisnije i atraktivnije, ali uz njih često dolaze i zloćudne aplikacije. Rješenje? Easy. Easy je tipkovnica uz koju jednostavnim pokretima prstiju ubacujete emotikone u svoje poruke. Naravno, i za iOS i za Android. Aspida je startup koji proizvodi mobilnu aplikaciju Easy, koja u naravi predstavlja tipkovnicu koja je brendirana i kojom putem jednostavnih gesti možete slati svoje emocije. Interaktivna je, znači da ako vi nacrtate smile, iskočit će vam animacija koja će dodatno naglasiti tu vašu emociju preko cijele tipkovnice i nasmijat će vam se nekakav animirani lik. Pa postojali su, cijeli projekat traje već 3,5 godine, s time da zadnjih 2 godine i 2 mjeseca je to ušlo malo ozbiljnije vode kada smo dobili prvu investiciju. Prije Angry Birdsa su bila je nekolicina partnera s kojima smo ostvarili suradnju, između ostalih tu Čelos, Hajduk, Nina Badrić, Massimo, Hrvatski Telekom i Simpa tipkovnica i dosta veliki broj nogometnih klubova iz regije. Upravo sa brendom Angry Birds, koji je globalni brend i najdownloadiranija igrica za mobilne uređaje u svijetu, smo ostvarili suradnju sa ciljem da se tvrtka proširi globalno. Gesture recognition je prirodan, intuitivan način kako unijeti nekakav emotikon. Dakle, smile, smile, srce, srce, tužno lice. Na najprirodniji mogući način izražavate svoje emocije, bez potrebe da se odlazi u podtipkovnicu, da se u njoj sad traži određeni simbol ili emotikon. Dakle, iako sam gesture recognition se koristio kod tipkovnica, ali nikad se nije koristio na takav način da se koristi za unos emocija, za unos simbola. Zagrada. Kombinira se, dakle, tipkanje sa crtanjem i to je puno prirodniji način komunikacije. Što se tiče Angry Birds tipkovnice, naišli smo da je odaziv čak i kod starijih ljudi i preko 60 godina bio izuzetno dobar na ovakvu vrstu tipkanja, unosa teksta zapravo, što znači da za nekakve tipkovnice koje predstavljaju sportske klubove ili globalno poznate muzičare, dapače, ovo nam otvara opet velike mogućnosti sa njima. U konačnici mi bismo htjeli zapravo da tipkovnica postane marketinški tool poput Twittera, poput Facebooka. Da jednostavno bude nekakav must koji bilo ko koji se želi promovirati, bio on sportski klub ili neka sportska manifestacija, zapravo ima u svom portfoliju. Dakle, Instagram, Twitter, Facebook, Easy tipkovnica. Tipkovnice definitivno nisu jedina stvar koju želimo raditi i već sada imamo u pripremi nekolicinu proizvoda koje ćemo vrlo uskoro lansirati, a koji su upravo vezani za činjenicu da je smartphone danas centralni dio naših života.